Udah rame guys, saatnya kita beraksi malam ini. Kita cobain dulu guys. Udah pas belum? Ya, mantap. Oh, tiramnya hilang. Nasi ngupetnya gitu. Hilang kok. Wah, ini kelakuan siapa nih? Puyung ayam. 20. Wolu, puyung ayam wolu. Oke guys, kita kembali lagi di kedai ya, konten kedai di hari Minggu malam. Semoga terhibur, semoga rame hari ini. Kurang merah. Level berapa? Nasi goreng kari. Opening wis dong mau, kowe mau ora ngerti openingnya. Kurang. Pasirnya warna. Bos spesial satu. Jadi nggak baik gue. Kaget banget loh.
Udah rame guys. Saatnya kita beraksi malam ini. Kita pasrahkan kepada Mas Badrun. Silakan. Kue tiongkok siput. 1. Kue tiongkok. Oke, Mas Badrun. Kue tiongkok siput level 1. Kue tiongkok siput level 1. G, lape G. Baru, tuh baru. Siput mas. Siput. Apa sih? Udah ngeliatin mulu. Daripada ngeliatin mulu. Wis. Cuma 7. Sama jamurnya udah, Aldi. Kita cobain dulu guys. Udah pas belum? Ya, mantap. Dia lagi bikin nasi goreng kampung. Telur, 3. 2. Baru. Cynthia jangan pingsan dulu ya. Hainam. Udah mau pingsan. Hainam Aldi. Hainam. Baru berapa nih? 3 tiket order. Masih santai. Kayak saus tiramnya lagi. Umbu bilang gue ikut mauran, goletin yang saus tiram di mana, Aldi? Saus tiram? Gak ada tau. Kemangi ya, nambah siji ge. Kayak main itu ya. Ini telur ge urung. Saus tiram nang diro, moro. Hilang tau. Saus tiramnya hilang, bro. Kue tiaw siput. Kurang. Saus tiramnya hilang. Nasi ngupet lagi ya. Hilang kok. Wah, ini kelakuan siapa nih? Hah? Iya, ditutupin yang kok. Gebe. Bisa ditutupin. Biasanya yang ngomong pertama nih. Ngerti apa penyeningan kecil orang golek itu. Kampret ribet kok. Bikin nasi goreng ayam, bro. Goreng ayam. Ayamnya nih Aldi habis. Daun bawangnya habis. Baru.
Fertori. Kurang garing gue. Mas Cito, airnya matiin dulu Mas Cito. Ayam kayak kau ya. Ya. Ya, 6. Baru apa, Om? Apa aja? Ini udah nih, jalan. Ah, gue bekas nasi ya? Apa sih? Ini ayam apa ini? Ini kuah ayam. Ini kuah ayam. Bangpol. Set, set. Baru. Ayam mentah tambahin toh. Puyung ayam. Lirik orang enak nang ngene iki. Lebih puyung ayam. Kue tiaw siput. Mulai karena lagi tenggang ya, mulai. Iya nasi goreng Hainam. Lempel satu. Jangan ngeliatin ya, kalau ngeliatin malu aku. Bisa ngomong. Kaku lidahnya. Puyung ayam, Mas. Puyung ayam. Ya. Puyung ayam ini bikin Mas Badun bikin kue tiaw kuah ayam. Level 3. Makan di sini. Lihat. Dine in. Bumbunya masuk. Nih terakhir telur. Telurnya masuk Mas Badun. Ya. Jangan sampai pecah ya. Kalau sampai pecah gagal berarti. Kalau pecah gagal kalau pecah. Udah lah, kalau kita nggak bisa masuk loh. Iya. Repot. Ini nasi goreng Hainam. Take away. Sudah belum? Cicipin dulu lah. Kayak gimana? 40. Mantap. Level telu. Level 3. Tapi kan tambah maning lah. Biar pas rasanya. Sagu deh ini mau. Sagu. Ini dia penampakannya guys. Isinya ada apa? Telur, ayam, sayur, sama mie. Kalau yang mau cobain, datang ke sini. Nah, buruan lo angkat, Aldi. Lama lo. Jangan telan pakai tangan lagi lu piring. Adik kutu deh. Adik kutu deh. Ini dia
lagi bikin peyungai ayam. Sahrul lagi bikin peyungai ayam. Kalau gosong gagal. Jangan sampai gosong. Tidak boleh gosong ya. Mandor versi apa ini? Hah? Peyungai ayam Mas Sahrul. Bikinnya pelan-pelan. Biasanya kalau nggak di kamera gosong bikinnya. Ganti terus. Apalagi di kamera bener deh. Yes, itu namanya Cynthia. Cynthia tuh masih jomblo. Ini satu lagi Putri. Jomblo juga dia. Satu lagi di pojok. Satu lagi siapa? Meme itu, meme. Meme. Gue gosong gue peyungai dia. Oh, lama. Apa supersonic? Personik. Yang mirip banget kan? Order. Order ya. Itu order. Adek. Kangkung. Satu ya. Kangkung. Tok kangkung tok. Mana sih Ato? Waduh. Mulai rame guys. Tinggal segitu, masih ada nggak? Baru. Satu lagi kangkungnya, Dito. Dito satu lagi toh. One more. One more. Satu lagi. Tambahin. Dori asam manis. Kau itu bawa. Kangkung guys. Baru lagi ayam barbeque karena gerong atau sekat. Yang tadi yang sapi nggak jadi. Tadi kan sudah ada tamunya. Oh, keren banget ya. Kayak ada berapa? Kangkung, dori asam manis, mulai rame. Minggu. Nih, ada EXO nggak? Waduh, juga tangan banget ya. Cynthia ada lap gak? Tisu? Tisu? Tuh dadar satu ya. Singapura Inam. Bikin kangkung. Kangkung 2 porsi. Minyak wijen kasih. Bumbekso. Terus tiram. Sambel. Tinggal osrek-osrek. Kita bikin kangkung guys. Kangkung. Wah. Ya. Tinggal diosrek-osrek.
Air. Ada. Sen, baru Sen. Ayam barbeque lagi. Mantap. Oke, tinggal kentalin dikit. Ayamnya 500. Saus barbeque. Mak, dine-in 1. Tuh. Dori asam manis, ayam barbeque. Goreng dori dulu. Goreng dori. Singapura udah jadi belum? Udah. Puyung ayam nih. Ayam barbeque. Enggak apa? Ini. Ya. Cumi tepung 1. Cumi tepung. Cumi tepung 1 gitu. Ayam barbeque loro, dori asam manis siji. Kita air. Janganlah tak aja. Baru. Singapura jadi loro. Lek-lek. Dadar 2 ya. Kue tiaw. Habis. Toh minta air toh. Baru lagi. Puyung ayam. 20. Wolu pungai wolu. Mat. Tiji. Kue toko ayam. Kue toko ayam. Nasi urapan berbeda. Boleh jelas siapa? Kue toko siput. Level loro. Panang kene. Dadar 2 ya. Ceker belum ngetim ya? Itu apa tuh di sana?
Cumine mayo. Dari Bangkok, gawe oh napu yung ayo, tidak. Iya, sini kan. Hari ini urung guys. Baru. Gorine loro. Dua cabai garam. Ceker udah. Wah, salah lagi. Ngelamun aku. Baru. Cabai pisah ya, cabai garam. Goreng Singapura. Mantap, loro. Tambahin kita ikannya. Biar tambah mantap. Jalan kari. Betul kuah. Nah. Cingmi urang mah. Temenan ya, gak rakot ganyan karo saya siapa? Cynthia. Orang ya. Aldi. Rakot ganyan karo Aldi. Pilih koyo mletotan. Lu tengah-tengah ya, boy, nang apa sih? Saya mangitak ko yung ngayon, pingsan. Alas. Kuyong ayaw, isurong ko eh. Di rawangi baik. Kita ada pingsan ya. Drone, di situ ada kamera, ganti ya baca. Orang gue urung. Urung. Kuyong ayaw kan urung kabeh gue lorone. Urung kabeh, puyung hene. Loro. Puyung hene loro cok.
Berisik. Biasa ada karo merem. Sewangi. Sewangi. Ay minyak kayak sing anu lah ngene lah kayak. Iya, bilang nyet kok. Biasa kayak. Mana minyak Gue di kanun di bae. Sing sing elek-elek kumpul. Kalau lebok na jeligen gue. Kumpulan nang kene bae ge. Ge kok. Oke teman-teman, sampai sini aja ya. Udah agak sepi soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.